Sabi mendai kerina pertua bagendari tong ma ibahang kami gerar-gerar lebuh marga bancin. Senderang nai i video sebelumnya engkau pernah main imo i gabungan kami mi lebuh-lebuh marga Buang Menalu. Jadi ala lot pengidon piga-piga penonton ibeng kami ma en pelin lebuh marga bancin. Tapi perjolo kami bersentabi tah merkurang lebih baen mo boi ibahang kami gerar-gerar lebuh marga bancin. Si kurangna si tambahi, si lebihna si kurangi, si kurang pasna si pelias. Jadi perjolo daun kami liasate karena tong ket make menonton video nami enda. Jadi simulai mo lebuh marga bancin i sim-sim manang pe ipak-pak barat. Perjolo Kuta Tinggi, Pengacon, Kuta Kacip, Sigarmas, Sondel, Kuta Rimbaru, Mungkur, Ujung Barus, Penanggalan Jehe, Penanggalan Tengah, Penanggalan Julu, Lai Impal, Araan, dekat Binanga Boang. Jadi sekali naik kulaki kami Kuta Tinggi, Pengacon, Kuta Kacip, Sigarmas, Sondel, Kuta Rimbaru, Mungkur, Ujung Barus, Penanggalan Jehe, Penanggalan Tengah, Penanggalan Julu, Lai Impal, Araan, dekat Binanga Boang. Jadi lebuh marga bancinen boi mo si jumpai en karinana i kecamatan Salak. Imo i gembar lebuh-lebuh ni marga Brutu. Jadi bagimo kesaboi bahang kami mudah-mudahan terjawab kade pengidon ni penonton nami. Dia sate banta karina juan juah teka lot gunana.